Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kushikuichik shuktajkunata llakijkuna, kankunatapish Dios llakingami. San Mateo 5:7. Kaita chaskinaka sinchimi, chika ñukanchik rikuypika, tandallami kana. Kampish ñukapish shuktajkunata llakinata kushkawan, shinallataq kampish ñukapish shuktajkuna llakishkata chaskinawan. Jesuspa wawki Santiagomi, kay hawa kashkata rikuchin paypaq kishkashkakunapi. Santiago 2:12-13 penin, watashka shinamanta kacharichik mandashkami, kankuna rurashkataka rikuchinga. Chayta yachashpaka, allita rimaychik, allita rurashpa kawsaychik. Shuktajkunata mana llakijkunataka, Diospish mana llakishpami llakichinga. Ashtawanpish shuktajkunata llakijka, ima rurashkata rikuchi punllapika, alli nishkami llukshinga. Kikin imata rimashka, kikin imata rurashkamantami, shuk punllaka juzgashka kashun. Yuypi charishun juicio punllaka, mayjanta mana llakingachu. Shinapish ñukanchiktaka kayanmi, shuktijkunata llakichun. Juicio hawapika, shuktijkunata llakinami mishana kan. Chaytami kishpichik Jesucristo rikuchirka ñukanchikwan. Ñukanchikka llakichishka huchachishka kanapaqmi karkanchik. Chashna kashpapish, shuk cruzpi warkushka kashpapish, payka nirkami, yaya, perdonaylla paykunaka, imata rukushkata mana yachankunachu. Kayuytami charinchik tukuykuna. Ñukanchikwan imashina kaqta rikushpami, ñukanchikpi shuktejkunawan kanata yachanchik. Chashnapish kay allpapika, kaypika kunanka, justicia mana tiyanchu. Chashnaka shuktijkunapa kawsaypimi, juezkuna kanamun chayanchik, ichayka mana ñukanchik ruraychu. Rikushun shuk yuyita hapina parluta, Jesus willashkamanta, San Mateo 18pi, milli sirvikmanta. Kay milli sirvikka, shuk hatun debitami charirka, paytami kayarka hatun mandajka, pagachun nishpa. Kay sirvikka paypaq kawsaymantami rogarka, imashinapish pagapashami shuyapay nishpa. Chaymi kay hatun mandajka llakirka, shinallataq tukuytik perdonarka paypaq debita. May sumaqmi karka kayka, kushikunapaqmi karka. Chaypaq washaka kay sirvikllatakmi, payman phichilla kullkita debiwan tuparka. Kutin paymi kayarka, debita pagachun nishpa. Kay runaka, pay shinallataqmi rogarirka, llakiway nishpa, shinallatik chay debitaka pagashatikmi nirka. Chashnakaqpipish kay runaka, paywan hatun mandaq imata rurashkashina mana rurarkachu. Payka kay runataka presomi churarka. Tukuripika, kay alli shunqu llaki hatun mandaqmi yachaqchayan kay milli mana alli sirvik imata rurashkata. Chaymi ima nishpataq ñuka kanta llakishka shinallataq paytaka mana llakirkanki nirka. Chaymi paytapish preso kacharka. Kutin imashinatik Jesuska kay parlashkata tukuchin, uyaychik kashnami nin. Kikinkunapa wawkita panita shunqumanta mana perdonaqpika, hawapacha ñuka yayapish, chasnallatakmi kankunawanpish kanka ninmi. Ashayachishpaka, shuktijkunata llakinapi perdonanapi mana misakuna kashpaka, manataq arrepentirishunchu. Kay mundupika achka injusticia tiyan. Chashnakaqpipish shuktijkunata llakishpaka, shuk punlla tukuykunata juzgankapaq kayaq, kishpichik Jesucristopi krishkatami rikuchikunchik. Paypaq kashkata rurayka allitaqmi kanka. Tukuy mashnalla, shuktijkunata llakishpa kawsaqkunaka, kay sumaq arinishkataka taringakuna paqtankakunami. Kankunatapish Dioska llakingami. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata Guyashkamanta.